Amakuraga ori omkwezi ori kura program ya parish development model mwihanga akwatanise na office ya mukuru w'ihango mu district ya Ntungamo batahiro mushongeji aho ari nitwe Isaac hamwe na Sales Nuwagaba bakwasirwe okwika ahi batacire sentezi niko kuzigarira bakama bazo kandi Jovrin Karisa ajimiriro bujunde oburiyo mu district babahansi babihire mu amaso nibabeta baki Nimo mwachiga nibabeta baki abashuma na nokura kwabantu kubire kwingi okura people literally cry. That's why you've seen when the president is in a region or a sub-region takugamba ni na gamba n'abantu unetandika already Ntungamo excellence kata kumamuna no PDM habasa ko ghost beneficiaries, and it happened here. I think members of staff already bajire omuyiba kweta rewards and sanctions committee. Ofisi ya RDC eyebembirwe mucunguzi Godfrey bajumirire bikorebi kandi baraganiza ko nibazagumizamo na no kwika ahari yabo bona abariyo nibiba abantu on program ya parish development model. Twine civil servants bemiringwesha heinabo abarukoraje ngoko cyaragiro kirukugana twinabo abarukugira ngo yatine cyayibereho tarufitebekana then twinabo abarukugira ngo program tekwija gumizamo nibenda bayenu bagishisha aho kandi bine chance yukugishyikiriza mwe naba bahererukana bakabira abo ntuje kwatawisara yamani ntuje gumantu hagera aba barukoraje then aba barukora kubi oba no mushuma oba nanda kuteganisa program twija kumuhereza chance nubwo aferwa mu Gedia tumwebaze John owa Operation Wealth Creation our district ya Ntungamo nagira ngo bakagezaho okhabura abantu abangu bitu amatu bakaguma bagatire mebiti bazagura wundi twayeta bataka bakibaruko ankeje rukarango mu incident abataka batwegambira mu CDO Community Development Office ngara abantu abarabizo mu kamuntu ngabatari ba parshid tukagenda bitashire ngo barumu twagambira CDO ngwe solving age problem murebe ngweze sente masuri basinga zagarka account ya sakweje nankeje ya karango then the proper beneficiaries vetted the passing through all the channels ba benefit amatubaga tamwiti bahunama. Jovrin Karisa ayonjire yashaba abakozi aba government okuba echo kureberaho mwenyenda kubashara ikintu mwabira mishuga Ntungamo district murebera abandi kandi mubarebere ibirungi kubarebera bikicyo nibagira ngo mwishina abandi mwatwara mugonga jumisaki ajumisa abandi bon for now amakoragaza kuzankahi umabure a TVZ obshuma Ntungamo will you be happy? And you cannot be happy all the time obshuma Ntungamo yoni puranasha bwanyuma yaba okubata ahampi na neminigo ababikirize enshobi yabo niko kugaruza yo sente aho Jovrin Karisa azitwarire abataka kimuka batwereze sente miliyoni 50 haza miliyoni 50 twagiye kutunga twatungaho miliyoni 82 twatungire miliyoni 82 kimuka ahaburaho miliyoni 8 twagira kushanga twashanga ngo miliyoni 8 zigiro mahanda yitakumanya hatubwanyuma nyona no namurika kifogu twagenda twaza Ntungamo twareba umwanyogu konka twatwagiro mu banka atogu no yafiyambere twagiro mu banka twagira ngo batereze bank statement shuma babire bakozire ki babire miliyoni 8 kandi ekintu basa kuba kiri mu district yona
mwene nyencha kare nicyo tuza kusiba mu tukora ki tucyondoza babire miliyoni 8 miliyoni 4 bazitireho aha account ejin bank statement jikwati wihireho ababiraba abandi nabo okurwa municipality ya Ntungamo bariyo nibacondozibwa aha kuba batandikire okuzanaza